Yes, iyi ni EAGLESTAMINA TV. Rero nkuko muri kubibona hahiye live, noneho twibereye live byanyabyo mu karere ka Musanze, ugira ngo umuriro ntiwatse. Abo bose muri kubona bazamuye ibendera cyangwa se idarapo ry'umutuku n'umweru, bivuze ko Musanze FC yari imaze gukora akazi katoroshe cyane. Ngira ngo urajya ukomeza ubona iri darapo cyangwa se aya mabara yiganje, kibaza ngo niki icyabaye. Ni EAGLESTAMINA TV na EAGLES kurikirana byose uko byagenze, tuyibere live 5 nkuko uri kubibona. Rero Aper FC yabaye impombyi kuri uyu munsi, dore ko Musanze yikoreye agasha. Urabona ko abantu bose bishimye cyane, abanyonzi, abamotari, ewana lenge bose bararyamye mu mihanda, bakumbagaye sana hano sana. Ndabona ewana umuntu yaryamye, yapfuye, yavuye mu roho, yaturitse. Musanze ibintu ikoze ntabwo ari ibintu byigeze bibaho inaha i Rwanda. Aper FC muzigize igihangaje, noneho Irebere ibyayibayeho. Reba ukuntu umujyi wa Musanze wabaye akavuyo, wabaye akaduruvayi, ibyishimo, abantu ewana. Sinzi ngo ibi biraza kurangira gute. Ndabona amamodoka arimo abayobozi ba Musanze akomeza acaho babatwereka abayobozi bakuru b'ikipe ya Musanze. Urababona batoza ewana, hano ibintu bimeze neza cyane kabisa. Aracyari Negros kubereye live Musanze, mu karere ka Musanze, mu mujyi wa Musanze. Abanyonzi, abakarani ngufu bahagaze, ikipe bayishigikiye cyane. It's very difficult kazi Musanze yakoze hano. Ndabona activities zahagaze, abafotora, abakamera, imodoka za gisirikare, kira kitu. Ngira ngo urabona ko ari lenge activity wapi. Ngira ngo umujyi wose iyi niyo vibe. Sinzi ngo ibi bintu birarangira gute. Tukomeze tubihanga amaso, turahibereye 5 nkuko mubizi, nkuko mwatumenyereje EAGLESTAMINA ndetse na Nobles TV family kwagerera ku gihe. Ngira ngo muri kubibona abasirikare bumiwe, bayamanitse, amamodoka yahagaze, abaturage, induru niyo urusaku ni rwose. Ngira ngo murabumva neza cyane. Aba banyonzi tugoma niki uhageze bwa mbere utazi ibyabaye, wagira ngo habayemo kuvangirwa. Ngira ngo noneho ugiye kureba uburyo imodoka za Aper zinyuraho zifite igisebo, ikimwaro no kwihagararaho bihagije. Izi ubona zikomeje gutambuka zirimo abayobozi ba Musanze FC, amabi yabo bateye inkunga bose. Ngira ngo imodoka urazibona, ambutiyaje yo yari nyinshi cyane. Abamotari bata amakasike kubera ibyishimo, bamwe ntiwababazanga amakasike arihe. Iyi ni EAGLESTAMINA TV kiri live. Ngira ngo uri kujya ubibona 5 hapa. Ndabona urusaku, abantu, bintu birashusha hano kandi birakomeye cyane, birakomeye. Wowe ntujye kure, komeza wibanire na EAGLESTAMINA TV live. Noneho twahegereye mu karere ka Musanze, mu mujyi rwagati, hafi ku mihanda ijya muri gare, hafi n'isoko rikuru rya Boyiko. Ngira ngo mukomeje kubona amamodoka arimo abafana, arimo abakinnyi. Ngira ngo murajya mubabona bamwe na bamwe amasura. Mu minota y'inyongera akaba ari bwo Musanze FC yakoze agakoryo renge ikubitamo igitego cyayo. Ngira ngo amadarapo ukomeje kuyabona acicikana, bamotari baparitse, abanyonzi baparitse. Dukomeza turyoherwa n'iyi nsinzi ya Musanze FC. Wowe ntujye kure kandi nyaboneka kugira tuhagerere ku gihe. Like, share na subscribe, then ibiganiro byacu bigakomeza kukugeraho 5 uko. Ngira ngo activity hano ziracyakomeje. Urabona urusaku ewana, abantu, abanyeshuri bahagaze, amamodoka ya Braritwa, amakamyo. Reba hejuru mu maetage, sasa mu maetage ntarindi bara, noneho ni polisi ibijemo kuko hano umuturage yafannye byacitse.
reba hejuru mu ma etaje meza cyane, utubari twiza cyane, abantu activite zose zahagaze, amamodokari yahagaze, natwe ubwacu twahagaze. Ngira ngo urabona ama etaje ari hakurya, byose nahakugereye neza cyane mu karere ka Musanze. Ubwo yari mu masaha y'amasaa 9 saa 10 hagati aho nibwo habaye agashya muri stade ya Musanze. Ngira ngo agashya akabayemo wakabonye. Nonaha umunyamakuru wahakugereye ni EAGLESTAMINA, ngira ngo nawe uri kumubona live ahageze yigendera yihitira, abona byabaye gutya renge EAGLESTAMINA peace. Vuga ati bose bazemo akomeza adukorera akazi. Urabona renge abyigitana mu bantu, byari bikomeye. Polisi niyo ibijemo, ntabwo iyi mvururu yapfa kurangira kabisa. Iyi mvururu urabona ntabwo iyi mvururu yapfa kurangira. Noneho polisi ije gutanga umutekano kugira ngo Musanze Aper FC ibone aho inyura, ariko biragoye cyane kuko bayimye inzira banze kwiva muri Musanze. Ngira ngo urabona mu modoka yaje yerekeje banze ubwayo byo ko atambuka. Reba hakurya mu ma etaje, urebe mu mihanda, reba abantu b'ingeri zose, abamotari, abanyonzi, abashoferi batandukanye, wapi byahagaze mu muhanda, imodoka zanze kugenda. Live EAGLESTAMINA TV dukomeza Kubera 5 kwa 5, cyari EAGLESTAMINA byose akwereka imbere inyuma hose acishamo. Abashinzwe umutekano bo bamanutse inzego zose zitandukanye, abasirikare, abapolisi, abadaso, abasekirite, menya n'amabake bayataye. Ahubwo ukibaza ngo what happened in hiding space, what happened in hiding areas. Reba umuhanda Irebere nawe mu mujyi rwagati ikirimo kuhabera. Iracyari EAGLESTAMINA TV live. Ngira ngo murabibona amaritiko yaje atwaye bamwe mu bafana. Uraje ewana wumitswe, noneho ritiko zahagaze Aper FC wapi byanze. Ndaje nkomeze negera imbere kidogo, negera imbere nkwereka abashinzwe umutekano bongira ngo bamaze kubabona, wabateye imboni, nibo babyivanzemo ku nkoni za kumbutsa. Ntabwo ibi bintu byari gupfa kurangira, ariko bavuga ati itangazamakuru mwegereyo, ariko ntawe urabizi turinda kumitwa. Ngira ngo mukomeje kubibona mu karere ka Musanze, bigaragara ko iyi vibe noneho ari danger. Bavuze byinshi, batangaje byinshi, ariko niki wowe ubwe watekereza ku ikipe ya Musanze FC? Musanze FC ni ikipe nyamara ihagaze neza muri uyu mwaka, aho iboneye organization nshya n'abaterankunga ikanashyigikirwa. Ngira ngo nk'uko babigaragaje Aper FC twese turayizi, abenshi barama, ariko hano mu karere ka Musanze ntabwo yari kuhakura inota na rimwe. Noneho reka nkwereke uburyo Aper FC ihagaze kugeza magingo aya. Sibo barota bavuye mu karere ka Musanze, by'umwihariko muri uyu mujyi, kuko urabona biragoye. Abashinzwe umutekano ubwabo nibo bari gutanga bonyine inzira kugira ngo banyureho. Nakomezaga nkusobanurira amateka n'ibigwi Musanze FC ikomeje gukora. Musanze FC nyuma yo kubona organization nshyashya, guhayalinga abakozi bashyashya, imaze gukora agatendo, aho kuri iyi saha muri shampiyona itaratsindwa n'umukino n'umwe. Ikikora n'iki? Ikikora ni ugutsinda, ikikora ni ukunganya, ariko kunganya bikaba bike cyane. Ngira ngo Aper FC wayibonye, reba abo bose, ngira ngo muramuzi cyane, bose murabazi. Byanze uyu munsi, byanze ku munota wa nyuma, ku munota w'inyongera, nibwo Aper Musanze FC ikoze agakoryo, ikoze lenge, ikubisa akadanse, kavuga ati nyamara Aper mwizamukire, ariko reka tubahereze impamba. Imodoka irimo abakinnyi, imodoka irimo abafana. Ngira ngo none urabona ko byanze, bari kwihagararaho muri make. Nta ruvugira, ariko nanone ntabwo bicara burya ngo niba umuntu afite amakana kugira umutwana, nawe ukoresha amakana rwenge. Ngira ngo murabona ko
abashinzwe umutekano ari bo bonyine bari gutuma imodokano zitambuka. Iracyari EAGLESTAMINA TV, dukomeje kuhakubera live, apana bya bindi moja mva cyangwa se mwivugira ubwanyu. Ngira ngo urabona ingeri zose abantu ko bahagaze sasa, bahagaze ewan activity byanze. Ngira ngo Aper FC imaze gutambuka, ariko urabona ko akajagari karacyari kose hano muri uyu mujyi wa Musanze. Akajagari karacyari kose, ngira ngo nk'uko uri kubibona turi kujya twegera imbere ya moving zikaba zirarangiye. Rero Aper FC komeza iwabo, Musanze FC bakomeza baserebura. Tunashimira mwe mwese mwabanye natwe. Ni EAGLESTAMINA TV na EAGLESTAMINA waruha kubereye, nkomeza nkwereka uduce tumeze nk'utw'icyaro twa Musanze. Hose urajya uhabona kuko nicyo tubereyeho. Ese ibyo byishimo byari mu mujyi gusa cyangwa no mu cyaro byagezeho? Ngira ngo impamvu utari kubona abantu benshi cyane mu muhanda bari guserebura aho barebeye match cyangwa se mu ngo iwabo. Nkomeza rero negera imbere nkwereka view ya Musanze, ubona hakurya imbere cyane mu birunga. Iracyari EAGLESTAMINA TV live, natwe twikaraga ku buntu nk'ubwo tubereka ese byifashe bite. Ngira ngo nyaboneka icyo musabwa ni ikihe? Ni like, share na subscribe kugira ngo ibintu byacu bijye bikugeraho 5 kwa 5. Ese ibi biracyura iki mu itangazamakuru, ku maradiyo n'amateleviziyo? Iyi nkuru iraba ari inkuru ki? Mutega amatwi rero ibitangazamakuru mwihebeye, mwumva ama analyse araza nyuma y'uyu mukino. Ngira ngo mwabyumvishe rero, ntako tutahababereye, twahagereye ku gihe kandi amakuru yacu nakagaruka. Reka mbashimire mwe mwese mwabanye natwe, reka mbashimire mwe inshuti zacu zakadasohoka. Witeka Imana komeza abane namwe, mukore like, share na subscribe, then ibiganiro byacu n'amakuru bijye bikugeraho 5 kwa 5. Kwa Kubera ni live, ntacyo wadushinja kandi nta nicyo uzatuburana mu gihe utugaragarije urukundo. It's a neighbors nay one from EAGLESTAMINA TV na Noboss TV family with umwami Tom. Ndabakunda cyane, ciao ciao. Bye. Renge, like, share, subscribe, and comment. Ciao. Bye bye.